Asam CM arideng pen bang pharon nerkep sosial tum phan than bang arpu ke pekalu keron pon. Ronga gora sar thising nara ronga long ronga sar ke badame ke padopon. Jangmi poni pai krepor ni Department of Education Karbi Anglong Autonomous Council di Phua Hin pen patirpi ponsi Joysing Dolo Auditorium holalong ceremonial distribution jamek pedopon. Labang swa jamek ke padu along kedeng pona sai angdeng lake. Tet ki undun tang atuma phan appointment alok ke pajer. Perangki atuma phan one time insurance premium a check keron pon. Tok bang la pen lo along graduate ki undun atuma phan one time financial assistant ke pajer pon. Aluhi sar puaman pen Asam ASIM Dr. Himonto Biswa Sarma Sitame nang cetong dun lason tak taksi Dr. Ranush Pigu Minister of Education Assam Sri Jogen Mohan Honorable HAD Minister of Assam Lapen MLA MP EM pen cenglok ke thege ding tum sitame nang cetong dun Asam ASIM Dr. Himonto Biswa Sarma arideng pensi tet ki undun tang atuma phan appointment alo pajir pon lason tak taksi pherangke tok bangla pen low graduate atuma phan sitame check pajir pon Tet ki untang kado kawe bang pharoner kebra trokner kebra plia phan appointment alo pajir ponlo. Lasuang bong assistant teacher regular upper primary phan bang pharo isira ner kep match la pen science teacher regular upper primary pharman bang inkoira pho assistant teacher regular primary under PED pharman bang pharo isira troksir kebra hinila pen assistant teacher contractual under SSA aparman bang pharo phora phokebra sirke batuma phan appointment alo pajir ponlo Karbi Anglong Autonomous Council ASIM Dr. Tuliram Rong hang sitame alang litum phan ke klempon pamejia phan chuning ripon lapen ning pathe ponlo jongsi alang litum lo ke thandam je phan ke tang adimalong akasik sak do liputang te Karbi Anglong Autonomous Council aphan tok jir pen alo nang pale non nilitum langpon pu pusining jepon Halapu Asam ASIM Dr. Himonto Biswa Sarma tame appointment alo kelong lo than bang atum aphan alang litum asai ke cheklempa media phan ningrung pon alang li ningje pon thu bang pharo ner kebra trok ner kebra pli lo than bang ang bong pen bang pharo hinian bagle lo than pa mesita nilining ing sampik anji pusi ningje pon pherangke tum karjo hut CM Dr. Himonto Biswa Sarma ke pachini dun ke tet ki untang atum appointment kelong le atum ta do ulang bonta nonomat ke pharoner kebra trokner kebra pli anghoi ansi lo than bang adim do ik chora potsi la ansi pi un chodlo moke bang jarni jongsi lo than bang anghoi do iglang pulote hala non appointment kelong dun dia toma phanta pontu popusi ningjepon Dipu along Kasai Stadium pen Dipu head post office an pharo hinira pri kebra ke thom crore atangka pen flyover ki kimjia along e CM Dr. Himonto Biswa Sarma ahin pensi somponlo. Halapu Gobboy Higher Secondary School Pathu Aklam along kepadopona jamek ceremonial distribution of financial grant to former member of KLNLF, PDCK, UPLA and KPLT and inauguration of sport complex, road and various development scheme along Sitame Assam ASIM Dr. Himonto Biswa Sarma cetong dun pen alang lihin pensi. Ari ka cirung tang arlo ke do asong along ke klembang phubang phiat tuma phantame ame thang akeng campaign puthot ka pacharjap tu thekjia phanpura lak pli a check pajir ponlo Dipu Pentorom Singh Rong Pharla pen Rustom Rong hang report Palong News স্বাক্ষৰিত হোৱাৰ পিছত এই চুক্তিত থকা প্ৰতিটো দফাৰ সফল ৰূপায়ণৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কাম আৰম্ভ কৰিছে আজি সেই শৃংখলাটোকে আগুৱাই দি আমাৰ কাৰ্বি আলঙৰ আটাইকেইটা উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ 19তকৈও অধিক যি সদস্য আছিল তেওঁলোকৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে 4 লাখ টকাকৈ ফিক্সড ডিপজিট আগবঢ়াই দিলে ইতিমধ্যে এই বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ সদস্যসকলৰ ওপৰত থকা নন হেনিয়াছ ক্ৰিমিনেল কেছবিলাকো প্ৰত্যাহাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে অহা 28 এপ্ৰিল তাৰিখে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া কাৰ্বি আলঙত আহিব আৰু সেই দিনটোৰ পৰাই কাৰ্বি চুক্তিৰ অৰ্থনৈতিক যিবিলাক পেকেজ সেইসমূহ ৰূপায়ণৰ কামতো আমি আগবাঢ়ি যাম
মই পুনৰবাৰ অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ অসমবাসী ৰাইজক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। বিশেষকৈ আজি আমাৰ যোৱা 11 মাহত বড়োভূমি কাৰ্বি ভূমিলৈ যি শান্তি কঢ়িয়াই আনিব পৰা হৈছিলে তাৰ বাবে অসম আৰক্ষী, বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহ আৰু চিভিল ছ'চাইটিলৈকে মই মোৰ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বড়ো আৰু কাৰ্বিৰ পিছত ছাৰ আলফাৰতে কি পৰ্যায়ত আছে? বড়ো আৰু কাৰ্বি চুক্তিৰ পিছত অসমত জনজাতীয় যিবিলাক লোক আছিল তেওঁলোকৰ মাজত যি সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামৰ এটা ধাৰণা আছিল সেইটো শেষ হৈছে এক প্ৰকাৰ। আৰু আলফাৰ লগতো আমি ৰাজনৈতিকভাৱে কথা পাতিবলৈ ইচ্ছুক। বিভিন্ন পৰ্যায়ত সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি থকা হৈছে, কিন্তু তাৰ মাজতো আলফাৰ নতুন সদস্যৰ ভৰ্তিকৰণ আমাৰ বাবে এটা চিন্তাৰ বিষয় হৈ আছে। So what about MOS 2011? We are implementing both MOS 2011 as well as the peace accord of the recent peace accord. So we are putting both the accord together and we are implementing both. And so what? Many candidates are many TET qualifying candidates are left out from the appointments. So what? That is just a qualifying exam. Always some or other TET qualified candidate will be left out. We can give appointment only against the vacancy. So there was 800 vacancy, we gave the appointment. As and when new vacancy will come, we will consider the balance. মিত্ৰজোঁট কি হ'ব ছাৰ? পৌৰ নিৰ্বাচন মিত্ৰজোঁট ভালে হ'ব। মই একো চিন্তা কৰা নাই, আমাক ৰাইজে সমৰ্থন কৰিব মোৰ বিশ্বাস আছে। Jangmi ponifai krepor ni ronga gora sar thesing nara rong asar kimi Sri Mohen Singh nara phansar ke batpon kache tongdun man peng ke dorong hangsar chingthong asar lam asar lunse asar hemaya asar anparta rong asar atum baing koira pho so seche tongdun karbiaro natang pen hako phusar fisar akai pen kapin khat pinglata tengsi pini bangsuas ase dengpon lasi abari marona tengsi bo pithat pon lapen longhong ijon that si arnam arni aphan thok jirpon karbia jutang jubara tengpen okbor isi ok menu mekar bang phutina phan pajirdun anparta mekar doana phanta longso mate arlong pirungsi ronggrup kitir thipen dudun thekjia phan seme padengpon hanjang sopen reception rong report balong news kan ke thom an ni tum la sar ka che hang aphan ni tum klempon lo lasi sar ka che hang pon ni tum pining an ning kan thom lo aplang ke ni tum kat dimorong arab si dodun bom lo stame pining an bang ke ni tum han udam sing na asar Birendra Singh Narsi alang li si rong chin bopong asar si ni tum han sar nang bat lo lasi ni tum karbi adhoromat ateng pensi ni tum phakpi that ponai puta that pon lo lunse nang puta me ni tum lunse karbi ajutang ajubat pensi ni tum klempon dampon lo lasi jo bini ni tum la ni tum sate sing arat don phokebra pli arat atum ke bini an ke aningarong pro lo lapen choklem chodam an sitame kedam kiju an sitame alang li tum don rap sitame don me kar atum an sitame aningarong pro lo lasi non ke bangji aning kan sitame choklem chodam lapen kedam kiju biya barut an sitame ni tum choklem chodam han sitame mission po joyvan po pusini tum cha khapon lo lapen jo karbi arat atum sitame karbi anglong arat doan arat atum sitame jo ni tum la sate singnara rong arat atum ke bini along abang ke dari krep ho ani abang ke ni tum ke ningkan ke mi pusi ke matha pondo ba bini asal nang ke bat ke ni tum bang ke arnam pus